Pozdrav svima, dobrodošli još jedan Minecraft tutorial. Danas ću vam pokazati kako napraviti mašinu koja ispaljuje strijele, ali ne bilo kakve nego vatrene strijele. I možemo početi. Kopamo u dubinu 3 kocke, vi možete raditi više. I oko oblažemo kamenjima, odnosno kamenim blokovima. Ovako, ovako, ovako. I ovo možemo razbiti. I ovdje postavljamo ovaj automat i u njega stavljamo strijele. Ovako. Ajde, poleti. Ovako. A gore stavljamo lavu. Eto ga. I iza stavljamo kamene blokove. Ovako. Repetitore. I povežemo ih crvenim kamenom. Ovako. I ovako. I ovdje stavljamo polugu. I da vidimo da li se radi. Je. Idemo još jedan. I eto ga. To je to.